Kutu ine na no kwenda kele tukaku. Yes. Oisisi ochola we musi kwaku ethoasya kana. Ile kwethu wajundu na mbesa akaika kekale kwake niketaka kwa the fair Asyai no thoku pio kosa sana musiai ndukathoasye mwana ekayo thoasye syana in short yani in simple terms Asyai ekayo thoasye syana. Yes wenenga kana mutumia mukone kene kana akaibebisi ati akaibebisi na ibebisi lakini ko ndai ile kwa na bandu na kana kuna kwa mane yako na ndukaize kwenda chaini kendo na kimwe aiki na kana mutumia zwe ni kwenda no kwebya kana bisi ambe yauka mukeje kungethi weyo. Yes. Aikoituka ayoka azizi ono matinda nibetha no nozie kana zo yes kana kuweza kwethe akatu yekethizio kibeti ni zaikala tankamba na mutula kilozo junior magone wezi kwa Asyai kera ni kile bana nolo muyaze mwika na kivile cha gavana mwikane kekala kivile kama kikekala na tendo kweli kera ni uzometize mwana wagua ni kera ni moza na kibeti cha kwa mtu yekedia kibeti kana kisomo kika nanye ona ndiye by the way just Asyana ile tiko ya Asyana dena nondo syana mbingi ebindela syana isu iketha yendo twika kibeti ebindela age kana myaka yakana kako twika kibeti ekabika no yede ekaile twika kibeti ekaile twawa syana yindi ezizikadiba nondo tsiketha syana iye ngina sya twiki ibeti sie nini watakuwa wamechoka ngine ndo weta ati don't eat your supper in the morning mageto ya sapa kwaja kana kuka yezo bika ewe hivi kaka gela no iye ndio kuya hii kwa